Perfect halal match. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minu ya kramoni ya utie mi misra way for only nkramu for Muslims. Sawa ha na wa ware. Na bia o sa second wife. Bia me halal match no. Ubenya bi. So we peni e bia wanya 40 years, 50 years. Ko ope aware a me wo ye maamefo bi nso a omo so omo nyini omo mumfi akwa anim saa. Omo so mo pekunu. Dwane we abaya e bia wo 20 30 eko 40 eko ope kunu dwane obenya bi hwe ye soldiers wom ye police wom ye omo ye parliament adwuma wom hwe ye wonkofo bia wom ye womo mutonkoko ye like oba omemo ye womu obebre nso ye adwuma se if only say why serious nko ade a obedwane obenya bi se bia opa ba akwa kan ope menu aka come islam if only so betima hwe omo a ana obetimi ya di nokure womu mu a no problem come we will accept you. Yours is to pick my number on my page. And when my page, so last number is 70. Ofa. Now I WhatsApp me. WhatsApp here. And I'll be free. Open for me picky. And I'll be WhatsApp. WhatsApp here. Alhamdulillah. Match out the obey registration. Now I send you pictures. And then my name may be so. And no one nasa. I'm add you. Wallahi and grow forward. Me page here soon. Me chantro. Adi ayen tro na ma chantro debi. Ye bon pa yesra la say. Mo be dwane na zina. Any nneema boni e ekoso izongo ni e nkramusum mu no ankrofo fa eye no atwa so ene ntina me yesa ade no tidwane group no na nya video na na wa hye na me wonhyira ye na ofa e boni che me nkase bi manyini ana me da bi me nya bi da bi oba obanya wo so o no wodie na me mbo ye na ofa e boni che ni nyina nse wodi akoma pa e de aba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.